almarhum. Demikian kami sampaikan selaku pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah sekalian atas infak, sedekah dan wakafnya untuk Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakromo. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغم لكي لا فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون في أنفسهم ما
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أم متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menaik mimbar dan bacakan kedua khutbahnya. Berkenaan diri itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika antit wal imamu yakhtubu yaumul jumu'ah faqad lagat." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menaik mimbar dan bacakan kedua khutbahnya, baik perkataan itu menyuruh orang diam dan sebagaimana lainnya, maka dikhawatirkan yang berkata tersebut salat Jumat akan sia-sia. Maka dari itu marilah kita diam, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib pada Jumat pada hari ini. Semoga Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin warda anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la masila lah.
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin alladzi 'alan nujuma wal kawakibal 'idham wa ala alihi wa ashabihil kiram budurit tamam wa syumusi dinil Islam. Amma ba'du ibadar rahman, ikhwani fil Islam, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di Jumat terakhir bulan Rajab. Pada kesempatan ini mari kita senantiasa menyadari dan merenungi betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kita syukuri, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud rasa syukur dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berharap semoga di yaumil akhir nanti kita beroleh syafaatnya. Pada momentum yang mulia ini hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah adalah garansi bagi kebaikan umat, karena ia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ibaratnya seperti kawasan yang dipasang kamera pengintai CCTV demi memastikan bahwa seluruh yang dilakukan selalu berada dalam pengawasan. Saudara, takwa Allah juga demikian. Karena itu mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita dengan menjunjung perintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Memperhatikan situasi dan perkembangan negeri kita yang masih terus berjuang menghadapi kesulitan di satu sisi. Begitu pula saudara, dinamika dunia internasional yang penuh dengan ketidakpastian. Secara sadar, bagaimanapun kita perlu melakukan hal-hal yang kita bisa perbuat untuk menyikapi itu. Sesuai keimanan kita, untuk mengharapkan pertolongan Allah ialah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena ini merupakan suatu kepastian sebagaimana Allah sebut dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Saudara hadirin, dalam ayat tadi disebutkan
bahwa untuk terbukanya pintu-pintu keberkahan itu ada prasyaratnya, yaitu bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu, bagaimana agar pintu itu, pintu pertolongan, pintu rezeki, pintu kedamaian, semua itu bisa terbuka untuk kita, sementara kita masih belum bertakwa, dan mungkin masih ada yang bergelimang dengan maksiat dan dosa. Oleh karena itu, saudara hadirin, tentu kita perlu melakukan pertaubatan, yaitu taubatan nasuha, untuk mengembalikan kita ke jalan Allah, ke jalan kesucian, sebagaimana halnya kita saat dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu sebabnya khutbah ini kita buat dengan judul menata diri dengan bertaubat. Tapi hadirin sekalian, terkadang ada yang merasa dirinya sudah baik-baik saja, tidak berdosa. Ketahuilah ini merupakan tipu daya syaitan yang membuat manusia semakin jauh dari Allah dan terus melakukan kemaksiatan. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 8 Allah berfirman, maka apakah orang yang dijadikan syaitan itu menganggap baik perbuatan buruk yang dilakukannya? Artinya, kalau ada orang yang merasa perbuatan yang dilakukannya semuanya serba baik, hati-hati, itu merupakan tipuan syaitan. Ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin rahimakumullah. Sebagai motivasi untuk kita untuk bertaubat, dalam kitab kuning, kitab lama, ada seorang waliullah yang bernama Fudail bin Iyad pernah berkata, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indah, panzur fi maza yuqimuk." Artinya, kalau kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, coba lihat dan perhatikan saat ini di mana Allah menempatkan kita. Hadirin sekalian, ini penting untuk menjadi titik awal kesadaran bagaimana sebenarnya kalau ditanya kita posisi kita di dunia ini, mungkin kita bisa jawab, oh saya seorang pegawai negeri, saya seorang apa dan sebagainya. Kalau di hadapan Allah, apa jawab kita? Oleh karena itu, kata Fudail, untuk menjawab itu antara lain, lihatlah di mana saat ini Allah menempatkan kita. Di tempat orang-orang soleh, atau sebaliknya di tempat orang salah. Karena itu saudara hadirin, mari kita bertanya kepada kita masing-masing, di mana posisi kita saat ini? Sebagai hamba Allah, apakah kita termasuk yang patuh kepada Tuhan? Atau sebaliknya, justru yang terus-menerus maksiat, atau yang masih on off? Kadang-kadang patuh, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Mari kita lihat. Dan ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pertaubatan. Secara sadar, sebagaimana dalam sabda Nabi disebut, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Semua kita anak Adam ini pelaku kesalahan. Oleh karena itu, selaku orang yang berbuat salah, yang terbaik adalah melakukan pertaubatan. Kapan kita taubat? Dalam Al-Quran disebut, taubat itu dilakukan begitu kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Hadirin rahimakumullah. Tentunya tentang taubat ini sudah akrab pada kita semua. Sekedar menyegarkan kita, taubat adalah kembalinya hati, kembalinya jiwa dan seluruh anggota badan kita kepada Allah dengan penyesalan dan tekad yang bulat serta kesungguhan yang nyata kembali ke jalan Allah, jalan yang benar. Kita juga tentu sudah mengetahui taubat itu ada syaratnya. Syaratnya ada 4. Pertama, berhenti seketika dari perbuatan yang ditaubati. Yang kedua, menyesal bahwa kita sudah melanggar perintah Allah. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi perbuatan yang ditaubati itu. Yang keempat, istihlal. Istihlal ini apabila menyangkut dengan hak manusia, yaitu kita perlu minta maaf
atau minta dihalalkan. Hadirin sekalian, tentu juga kita mengetahui dari apa kita taubat. Secara garis besar disebut perbuatan-perbuatan maksiat itu ada 3 macam. Yang terkategori dosa besar, dosa kecil, dan ada satu lagi yang disebut dengan khilaful aula, yaitu meninggalkan perbuatan yang lebih utama meskipun dia tidak terkategori perbuatan yang dilarang yang mengakibatkan dosa. Hadirin sekalian, kenapa ini penting dilakukan? Karena kata Nabi dalam sabdanya bahwa seorang mukmin yang melakukan perbuatan dosa itu akan menorehkan noktah hitam di hatinya. Apabila ia taubat dan berhenti mengerjakan dosa, hatinya dibersihkan Allah. Namun jika ia terus-menerus berbuat dosa, noktah hitam itu bertambah sehingga nanti ditutup hatinya. Inilah makna dari firman Allah dalam surah Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, sekilas saya sampaikan apa saja dosa besar itu. Tentu kita juga sudah tahu, paling tidak misalnya syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, saksi palsu, melakukan riba, murtad, berzina, membunuh orang, membunuh diri, bunuh diri, makan harta anak yatim, ya, termasuk menolak rukun Islam. Abai terhadap rukun Islam itu merupakan dosa besar. Meskipun dalam satu hadis disebut 3 yang paling besar dari yang besar itu syirik, durhaka kepada orang tua, dan bersaksi palsu. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, terkait dengan pembagian atau adanya peringkat dosa-dosa ini, semestinya kita tidak melihat dari besar kecilnya dosa itu, tetapi marilah kita melihat kita melakukan pengingkaran kepada siapa? Pengingkaran kepada Allah yang menciptakan kita dan menganugerahkan berbagai nikmat dan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, apabila dari daftar dosa-dosa besar yang mudah kita cari apa saja pernah kita lakukan, mari mulai sekarang tekadkan untuk kembali ke jalan Allah, bertaubat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut serta menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Hadirin yang saya hormati, apabila terkait dengan perbuatan seperti meninggalkan sholat misalnya, mari kita bertekad untuk menggantinya, mengqadanya. Kalau terkait dengan perbuatan yang terkait dengan manusia, seperti disebutkan tadi, kalau ini menyangkut hak orang, tentu harus dikembalikan. Yang jelas kita harus melepaskan diri dari tanggung jawab kepada mereka. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita termasuk seperti orang yang bangkrut, yang kita merasa amal kita sudah ada, tapi karena kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain mengakibatkan amal kita yang sudah kita kumpulkan itu akan kita berikan untuk membayar semua tindakan zalim yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, yang jelas sudah menjadi keyakinan kita bersama, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Betapapun kita, betapapun seseorang besarnya dosa yang dilakukan, pintu rahmat Allah selalu terbuka untuk menyambut hambanya yang kembali kepadanya. Kisah-kisah tentang ini banyak yang kita baca, di mana kisah yang ekstrim, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Bahkan genap menjadi 100 saat dia bertanya kepada seorang, bagaimana caranya untuk kembali ke jalan Allah? Lalu dijawab, engkau sudah tidak ada pintu untuk kembali. Dia genapkan menjadi 100. Tetapi ternyata karena tekadnya untuk kembali ke jalan Allah, pintu rahmat Allah terbuka.
Maka seperti yang kita baca dalam kisah ekstrim itu, dia termasuk menjadi hamba Allah yang dinyatakan diterima taubatnya. Kisah-kisah lain juga banyak. Ada yang orang sudah sangat alim dalam hidupnya, tetapi di ujung hayatnya dia terjatuh kepada maksiat. Maksiat itu menyebabkannya masuk ke dalam murkanya Allah. Hadirin sekalian, kalau untuk jenis perbuatan yang ketiga yang ditaubati itu adalah perbuatan khilaful aula, perbuatan baik yang mestinya dilakukan lebih baik karena dianjurkan. Ini contohnya atau kisahnya dalam sejarah Islam adalah sahabat yang bernama Sya'ban, di mana saat ia sudah meninggal, Rasul mengunjungi keluarganya. Saat itu si istri menyampaikan kepada Rasul bahwa Sya'ban sebelum meninggal mengucapkan 3 hal yang diawali dengan kata seandainya. Seandainya lebih jauh, seandainya lebih baik, seandainya lebih banyak. Padahal seandainya yang dilakukan oleh Sya'ban itu adalah hal-hal yang sebenarnya bukan melanggar. Misalnya seandainya lebih jauh, rupanya Sya'ban ini rumahnya jauh dari masjid, tapi setiap sholat datang ke masjidnya Nabi. Rupanya saat akan meninggal dia melihat bagaimana balasannya datang ke masjid itu dari tempat yang jauh. Sehingga dia berkata, kalau saja lebih jauh lagi. Yang kedua, seandainya lebih baru. Setiap kali dia pergi ke masjid, dia pakai baju 2 lapis. Baju itu dia serahkan kepada orang yang dia ketemukan saat dia pulang. Rupanya baju yang dipakai itu, yang dia serahkan sudah dipakai, itu juga besar balasannya. Sehingga dia berkata, kalau sekiranya lebih baru. Suatu ketika dia menyerahkan sedekah, dia beri sejumlah uang, lalu itu juga besar pahalanya di sisi Allah. Saat itu dia merasa, kalau saja lebih banyak berarti akan lebih besar. Ini contoh untuk jenis perbuatan yang ditaubati yang ketiga tadi, yaitu perbuatan yang khilaful aula. Hadirin sekalian, jadi simpulnya dalam rangka kita menata diri ini, pintunya adalah melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita taubat? Tentu dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Yang dosa-dosa kecil ini insya Allah dengan perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan otomatis juga terhapus. Yang ketiga adalah dari khilaful aula, perbuatan-perbuatan yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, itu juga harus kita taubati. Seperti misalnya belum sholat rawatib, belum sholat sunat, tidak ada maksiat di situ. Tetapi melakukan itu akan meningkatkan, menaikkan derajat kita di sisi Allah. Oleh karena itu disebut sebagai khilaful aula, perbuatan yang tidak utama meninggalkan itu. Kalau dilakukan, kita akan menjadi hamba Allah yang utama. Hadirin sekalian yang saya muliakan, berbuat baik atau menjadi orang baik, menjadi orang soleh, sesungguhnya itu kontribusinya besar untuk negara ini, untuk kehidupan ini. Jangan dikira kalau kita menjadi soleh, kita tidak berkontribusi. Karena kalau kita berbuat baik, semua berbuat baik, tentu keamanan akan tercipta. Itu sumbangsi yang sangat besar kepada masyarakat, kepada negara ini. Karena itu saudara hadirin sekalian, mari seperti dalam surah Al-A'raf tadi, kalau kita bertakwa kepada Allah, pintu barokah Allah akan dibukakan untuk kita. Demikian khutbah kita siang ini. Semoga ada manfaatnya, ada barokahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hazar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa batana fi hadzal zaman an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamadamaha wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahi min syarril waswasil khannas. Rabbi a'udzu bika min hamatis syayatin, a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Salli ma'ad ala Allahu akbar. La syarika lahu limin syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني من أرفع النور. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. وارحمني من أرفع النور. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والمباركات الصلوات السلام عليك أيها الرحمن وبركاته السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله
صليت عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا